السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى فرماني هم آيات من تلاوت كتك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى توار كان جيش مار مسلمانا ترى توارين كتو شهادت آرتا ترى توارين پنام ایمان گشتے کرسچن او یہودیاں وتی دوست مکنے آینگو دوستی مکنے گشتے اوت موتا دوستا گشتے آ کسی کے آیا وتی دوست کا آ گڑا بزن چمایان چی والله فرمائنی لا يهدي القوم الظالمين گشتے وہ ظالمی مردمہ ما ہدایت نہ دیا گڑا اللہ سبحانہ وتعالی منی دوستاں فرمائنی گئے کہ یہود و کرسچنان کو دوستی مکنے والله سبحانه وتعالى دقى آية فرميني سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الله فرميني قلت مني وتي دشمنا دوست مكنه قلت آية كفر كتش مدينة سرا أش مدينة نمن ننتي شما چطور آية کو دوستی کنے گوڑا جائز نہیں مسلمان وسطا کافران کو دوستی بکا آ مردوں کے باہر زیرتیں کافران ایدا آبزا دوستی اظہارہ کنگائیں و منی دوستاں تو ہمین چو آئینی دوستی اظہارہ بکنے آترا دوست ندارا تو ہمین چو وطارا آئینی نزدیک بکا آتی دشمن بیانتے اے منی دوستاں دروگی کہ آ مردم گشی ما آئیں گو دوستی کنا آ میں ایگو ما دوستی کننتے اننا سجی تاریخ ابوانے بچارے انی منی دوستان شما سجی بحرنا نشتگے انی ای حالات کے اتکا میں بحرن سرا کئی دستمان بیتاؤ امریکہ و بریطانیہ ہے نا ای ملکاں وہ دوستی اظہار کتا شان گما ہرچی ہمایاں گوشتا ما ڈولا کتگے بلے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله گوشتے یہودی و کرسچن کدی بھی تراچے رازق نبا دا کہ تو ہمایاں دینہ بزیرے منی دوست قرآن اللہ سبحانہ وتعالی درو میں استا ظاہر کتا گوشتے دوستی تو ہمین چو بکنے آترا دوست ندارا آترا وتی نزدیک نکنا دا کہ تو اماہن دینہ بزیرے گوڑا چی مسلمان باندہ موتی دینہ یلو کنی کہ کرسچن و یہودی چو مارا دوست ندارا تاکہ ما آمانی دینہ بروئیں شما دوست زانے کیا گوش بدار اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ فرمائنی گوشتے شما دوست من اللہ ہاں شما دوست پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شما دوست گوشتے مؤمنہ مسلمانی مردمہ بلی تی زبانہ نہیں بلی تی قوماچی نہیں بلی تی ملک مردم نہیں بلے وحدی کی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ارتگع تی دوست ہمیشی الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة گوشتے ہماہاں کہ نماز وانا تو زکاة دیا اور رکوع کنا من یوستا. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی انما المؤمنون اخوہ اللہ فرمائنی گوشتے مسلمان وات موت براتا گوڑا مسلمانان کو دوستی بکا انی تو تعجب بے ہنچے مسلمان ہستے اگر کافرانی وحدی کے نامہ گیری لبزی رچان دوستی آچی اگر کافری مجلسی بے نظام چطو بکنا اگر کافرانی تعریف پاکا نظام چی الفاظا کجا ابران شتری ما اختیار بکنا کافران نامہ بگران بلے وحدی کے موتی مسلمانان نامہ گیرتے موتی مسلمانان کو ترندی سختی بلے کافران کو نرمی پیش کا منی دوستان گوڑا ہمیں واسطہ جائز نہیں دومی دلیل ما کافران ایدہ باہر بزیریں اگر کافران ایدہ تو باہر زو تو آئین استا دوستی اظہار کنگائے اور میں استا جائز نہیں ما کافرانی دوستی اظہار بکنی بلکہ ہنچو مردمی انہی جوست کا گوشتے شہر نے تاو گوشتے کافرانی ایدہ ما باہر مزیریں کافر میں ایدہ باہر زیرنتے
मसलन मैं हमसाए काफिर हाँ, डूटिया काफिर बन गुमा डूटिया हैं। अगर मैं ईद बैनते आ बाहर जीरा आ मारा मुबारकबाद देनते आ बल्कि मैं उसका तोहफा कारनते गोड़ा मक्ष पदा भी जायज़ नहीं चाहिए उसका मैं ईद हक्के ईदा काफिरानी ईद बातले ईदा काफिरान मैं ईद च अल्लाह ची सुब्हाना व तआला काफिरानी ईद च वती कराची जोड़ को तगनते गोड़ा जायज़ नहीं पता दिखे कि बल्कि जोस्ती का गुश्ते शर रहे मैं दीन इस्लाम गुश्ता का सी सारा जुल्म मकने बगैर मुसलमानों को शर्री सारा पेश भी आए तो चुतो गुशे मा काफिरा दोस्त मदारी आए ने आईदा बाहर मजीरे मोक्षे हाउ मैं दीन मैंने दोस्ता इंसाफ दीन है मैं दीन हक के दीन है मैं दीन अदल दीन है अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह फरमानी मुज्तमा शुमारा मना न कना के काफिरानी हक्का अदा बिकने गुश्ते आ काफिर के शुमे गुमा जंगिश नक्ता शुमारा शुमे मुल्काची नकशंते गुश्तमा शुमारा मना न कना के आयंगो अदल बिकने आयन हक्का भी दिए आने सरा जुल्म कने ए मनी दोस्ता में दीन इस्लाम है तरीक़ें कसी सरमा जुल्म न कनी कसी माल हक्का मनवरे बिल्ले की काफिरी भले दोस्ती मा आयनी दिला वती आयनी दोस्तियाँ न कनी आयनी हक्का हुकूका दें भले दिल तो का मा आया दोस्त नदारे चिया आए में दीन सरा कुफ्र कोता मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमनते गुड़ा चिडोला मा आयंगो दोस्ती कने